Pozeregerevera abantu 25 bakwatwa ahabo kugomera amateka gatirwe kurwanisa indwara ya COVID-19 ebirekuririwe RDC wachegebwa Grace Kakwezi. Teramakasani tutiniku tojwaire mask tukusangire mu bara tukwasesa hazinu nyacyantu kutwara mu koti obakenje ojo kusibe myeze tukora kitu cya kutemura muno bazimana nakire nko mukana rugari agent kandi gurana kasukari nsomo kunkati nkaje antajire mask Abakwasirwe bashangirwa hari mujakurogwe bekingerere no mabara. Bamwe abakwasirwe harimo ababire bikirizibwa gukora n'ingashi essential workers ababire bari yahanjoga y'amarwe. Sanze ngeze kula muzangatto badde walinga akatuka yengatto ne bangamba nedda sebo woli muduka lyengatto ti wano okola wuki. It is very clear. The president said we are free to walk. I passed by to buy my cup of beer. I was taking it home. Which kwekwetechi nibiza kugumiza kandi ati ntizakutandika kweyera aba bakirerese mwirindeki mutekereza muri munsi n'umuzungu ari nkali aliranda ari nkali nawe ayirindire ko niko aba babire batajwire masks otiro n'abandi babire bigwire business zakingirweho oteverwe no kuguriza amarwo mu maduka ga Cyakara. Aba batwirwa polisi yakegegwa kujinana n'emishange n'akakwate no kujemera amateka gatirwa Ministry y'Amagara agasha kwa Philip Murangira.